Te whaatalo whātol whaapoponga o Tala Fou ma le siufonga le laumua mo le nei tae au. E silia ma le tolu se lau tangata mai e kalesia ese sa poto atu le malo tāpua i le kalesia e whaka a sa wainui o mata i le awhiawhiana nafi mo pese-pesenga le maafutanga whaife au so whaatasi i le Heart Valley o le sunga le taitaifono le toia ina malaki mua i awa sa taitai le sauni ngā lotu pupu ma le tatalo whaamanuianga e a matai pese-pesenga a au talavou a o le sunga antere a sau o le fonga le maafutanga sa whaafeilo ia le mamalo Sāmoa ma whaasolo ina le polokalame. O le fionga pātele mareko tufunga, sa tatalo e whaai uina le polkalame lea fiafi, masa so ai male i puti sa tāpena ina lava, e le maafutanga whaife au so whaatasi Heart Valley, o e kalesia nei Sāmoa le avano e whaatino ina iwi ingo le atua. E kalesia e whaka a sa wainui o mata, e kalesia Theophilus Church of Christ Avalon, e kalesia Nasareta wainui o mata, e kalesia Maola Evangelist Ministry Lower Heart, e kalesia Nasareta Gracefield, ma le kalesia Metutisa Sāmoa wainui o mata. O le sui mai le kalesia e whaka a sa wainui o mata le sunga ia tau le pawa. Sa sauno whai ue whai masuyo e kalesia whaafetaia le maafutanga whaife au so whaatasi, ona o le nei whaamoe mātango fie. O le atula ilu mal whaamasnonga po le komite su e nai le whaatinonga o ngā luenga, se inisini e ana le pisini sina fofoina le whaungo le ngā luenga, o le whale o le CTV lea na ngau le mafui e kalai estete, e ono fo ngā whale o le whale, mana whaaleanga ina le masina o Februari i le lua afes futasi, ma li liwa i tangata i to se laus fululima, o le whaamatalanga le mtanga luenga o pisinisi, whaafotunga o mae e fau mga luenga, na solie Dr. Ellen Ray, ona tiu te whai i mataapatau ngā luenga, e fuale i lunga li ungo su enga le komisi su e whaapea sa matua le ato atua lava le whaatinonga o le ngā luenga, sali i manuia tamu whainga Dr. Ellen e tau fiaila na mata upo, na tau e whai unga le komisi su e mafui e Canterbury, e yeini sasio le insinia David Harding, i le fofuanga le whalo le CTV le vaitau le tasiva valus fulu, ma sa whaitio i nai rei i lona tu o tungo le matawhai ioi atoa, mo le fofuanga le ngaluenga, i se tangata whai ngaluenga i le i lava lona to mai, o le tausanga lava lea na whai e ni tangata sto limas fulfa, o sui o ainga na mali liu i lea whaalavlave, ni whaasea e whaatitau ia tangata i to alua, i le lava o to mai e whauina i lea i tu ainga o whale. O rei sa i totono le whaalapatopotonga o inisini a New Zealand, le ua ingoe le termine o le Engineering New Zealand, e lua aso le ua fuafua e tula i ai rei i luma o le komiti su e. Sa tau fia maloka ina leo se tau le ailo na whaasala wina au no ma se whaatanganga, o le tele ni whaamaumaunga ale te whaatu ora mō tui pui. Sa mawhaiana te tala le tau le alima ono tau sanga le matua, ni whaamaumaunga ilunga polokalame o kompiuta, ona olona nau ia maua ia whaamatalanga, e whaia ia ini ngā yoinga le whaamaoni, mai tau la il whaamasnonga whaitu malo Wellington e lea so. I se pepa o whaamatalanga i lea so tofi, na sauno ai le pule sili o le te whaatu ora pule soifua maloloina, whepulea i Machi apa, na tatala pe download e lea tau lea, le tele o ia whaamaumaunga ma toi whaasala lau ilunga se upenga ta whailangi i atunu o i whafo. E le se sila fia o lea tangata po o sona poto whaapitoa i tui pui, mai fōlinga mai sātau ma whai e whaasala lau ni whaamatalanga se, pe ona whaali e whepulea e. O loo whaanga solo pele i loilonga ma su enga peita aia o mai le taiminei, e le ni whaamaumaunga o ni tangata taito o tasi, ua whaina ai. Ua fautua ina i le lala o whela o inga New Zealand a ve taavale uma ina ia siaki le saunga le mō taavale i whaatulanganga ia o toi whafou mo le tele o itu a inga taavale ese mai whaamai ia suinga le waka kotahi i whaamomonga o whaalawalawe tau taavale New Zealand ma Australia o whaatulanganga o lo iai e fuai manuanga i tutupu i taimi o whaalawelawe. Sa whaalia e Todd Wiley o le to'otele o tangata la tau tele o sila fia mai lo le tūlanga le saunga le mō.
o lātou taawale o loo iai, mai whaatulanga i lau whaingo whetu po se star rating system a 5 whetu o le taawale pitosili leo na saunga le mu ai a tasi le whetu o le taawale pitosili o na wha le tonu. Betu sa malfas 10% o taawale o loo iai e tasi ma le ta ilua whetu ma o taawale i o loo pitosili o na tele i wha alave lave. E whaalua ina pe sili atu fo i ona saunga le mu tangata e te tono o taawale o whaatulanga ina i whetu ta ilima nei lo taawale e ta itasi. E ye taawale tuai e sili atu le saunga le mo, ai o le lapata inga le waka ko tahi, e au pea ona siake le tūlanga wa ye le saunga le mo taawale ta itasi, na whaalia le suia le waka ko tahi, e mawhai ona siake le tūlanga o lo ye le taawale, po o se taawale fo i o lo mana o e whaatau mai, i lunga o le upenga te whailangia le malo o le Ride Car website. Sa whaalia le palimia Christopher Luxon, sa le itau mawhai e whaasise ina le atunu ina ua o la tau whaailoa o tō la whono ia sa whai le leipa mo le whaamutanga le tapaa. O le ana o le tasi e le whale o loa i Northland e whaatau ina atu tapaa masikaleti, beita ai o le whai numero sa o lava e tolu se fulu lima whale o loa. A o tau mawhai Luxon e pui le whai ungala na whai ngā malo e toi tale pei polisi le leipa, mo le whai titinga ma le tau whinga le ulaula tapaa na ia sao noai o lea fuafuanga o le ana o le tasi le whale o loa e whaatau ina atu sikaleti Northland atoa ma o se tūlanga o le a whaatutua i fo iai le au soli tu la fono i whaamomonga aloa ia na whaasalalawina e le whaaton silo soifua malolo ina o lo ta wai e tolu se fulu lima whale o loa e au fiele se fulu fitu i a ai mataulanga ma le se fulu valu inu uitua na saunoa Luxon e yelo na manatu e se sele tasi o whale o loa i Northland e whaatau ina atu tapaa ma o le anga i fo iele au soli tu la fono whaatasi mani o sa whainga i e talepe i whale o loa i ta vale o le auna ina i fo i kengi e whaatau sikaleti i whainga whaasoli tu la fono po le black market na toi whai ai fo i se saunoanga se minister sinia Chris Bishop i le Q&A i le alava mata upe tasi e uina fina watu lava Jack Tame o TV New Zealand e tolu se fulu lima i Northland ai le tasi na toi tautino i Bishop i le awaulia na nafi e se fo i numera le malo ma sa sauno fo i le palemia e le sao alato fo i numera ai le isolato fa moe sa tau mawhai fa se na ile atunu ai ona ua se lava o alato fa i numera na fa ai loa. Ua whalua ina leo whainga o tupe tala e tangata mai ala tau Kiwi Saver, ona o tūlanga whainga tau whianga iai ilele a o le whaasoa, pia whaatu sali tau sanga talawai. Elena o le whaataunga o whale mōmualo o whaonga iai e tangata la tau Kiwi Saver, peitai, mō tangata o tala sanga ina ia tala la tau Kiwi Saver, e aona whaelo atu o lo o whiangai i la tau matulanga pito sili o na whainga tai tupe. E au fiei lele mawhai o na tutongi o lato mō kesi, po o lele lava le whaasua mō vaenga pito sili o na tāua mō asu taitasi, po o le tutongi ai o le maliu si tasi o la ainga o na oninga se ngase onga. Ini whaamaumonga pito la tamai na whaailo ai. Sasi itia mai le afe 5 se lau fito se fulu, ya o ke topa lua afe lua, le au whainga o tangata na tala lato Kiwi Saver. Ise au whainga fowe lua afe valu se lau, ile masino o ke topa lua afe lua tolu. O le whainga o tupe na tala mai le Kiwi Saver ona mataap tau le whainga tau na whaasoa. E luas fultasi tesima le 5 miliona tala, ya o ke topa lua afe lua tolu. Mai le se fulu tesima le 3 miliona tala, ya o ke topa lua afe lua. O i tūmalo e 5 lo pito silo na tele Kiwi Saver tala ai ona uia mafua anga. O Aukilani, Canterbury, Waikato, Wellington, ma Bay of Plenty. Se saililinga ale Retirement Commission ya Aukuso na maawai e 5.5% o tangata New Zealand sa lato lipo tele whianga i matulanga whainga tai tupe. Mai se 5% o CTI talu mai le tau sanga luafe lua tasi e pito silo na fiele i tupao tamai tai whaapea Maori ma Pasifika. E silia male se lau atunu o saini i se folanga fau te le mo malu si anga whaafawina. Pe ona iai whaatala noanga malo o whaatasi e talia tuai suinga o le tau o lo oa awhiai le lalangi. Ai o mai le teiminei e le isaini ai New Zealand. Ai o au se talia manisi atunu te tele le lalangi le ua lato saini whaatasi e fola ia o atu tau sanga lua afe tolu se fulu i le fono mo le suinga o le tau o le COP28 o whaataluina le whaonganga i le lalangi o malo si anga whaafawina o le United States, Korea i Saute, au se talia, Britania tele manisi o atunu i Europa
wala tau langolangoina lea folanga na ta uepolo Officer Bronwyn Hayward o le University of Canterbury na te le malama pe eisea wale saini New Zealand. Ma o se tūlanga i whaapopole inai, ma le manino i fo i le polisia le atunuu, mo le suinga o le tau, o wala awai Hayward i le whainga maloso o whaatasi, ina ia whaamanino le leilo la tūlanga, ona o le safola le ato i whaalea o ngā ina le tapo, e ele ma le samio le atunuu, mo ni suau o ma le kesi. O le ato iei se fale meli fo le New Zealand Post ti pitone, peita ai ua suile no whanga ua whaatu ina ai. Na whaititia fale meli le New Zealand Post ti tono loa hatu ina i tau sanga o tona i atu, na ai oi tangata ina ia awane i tapunia. Le ofisa le New Zealand Post e tasina tutoe i pitone pharmacy peita ai, na tapunia lava le masina o kuso, e na whaalia le pule no o loa hatu Campbell Barry, na whaafia ina o iele au nanga photo mau, lea ua iei le taimi pisi o le tau mawhana fana, ma o le so, whao te sema, ua te tala inai, mo ua tala whetaui ma le pisi o le kerisi masi. I ta alonga, na siampini le au Afrika i saute i le itu pāwali i ta alonga te ito ofitu whaapā malo, i le vai mua i tupa i le whai ungo le vai aso, na ta aloa i ma Argentina se fululua i le fitu. O le whaatulanganga o le ta milusanga ua iei nei, Afrika i saute i le tulanga mua lua se fululua o na ai, lona lua iei Argentina se fulmale iwa, lona tolu New Zealand se fulmale fitu, lona whaafiti e se fulumale 5, lona 5 ai alani se fulumale 3, lona ono iai Sāmoa e se fulumale 2 ona ai. I le vaenga o tamaita ina siampini ai Australia, i le taalonga ma New Zealand, 2 se fuluono i le se fulumale 5. Tala Fou ia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tai au.